Država drevne Bosne i ostalih zemalja, prije razvijene industrije, fiskalnog proračuna i Snapchat filtera sa postavkama pretvaranja u mutavog psa, ljudi su nešto drugačije živjeli. U to vrijeme nije bilo nafurenih selfija za nabaciti like, ali zato je bila knjiga crnih magija za nabaciti kletvu na bilo šta, uključujući ovu žutu zahrđalu kutiju. Jedan neplodan kmet je na tu kutiju bacio kletvu, zvana Hroma Kobra, što je činilo da svatko kojoj se približi umre od raka dojke. Budući da ta žuta zahrđala kutija je vrijedila samo 2 dukata, što je u ono vrijeme bilo kao 5 kuna i 99 lipa, ljudi su nakon dugog promišljenja shvatili da to nije vrijedno umiranja vlastitog naroda. Stoga su tu žutu zahrđalu kutiju zakopali u najdublje prostore piramide, jer očito je to bilo lakše nego je baciti u smeće. Računali su da nitko nije toliko glup da bi netko tjednima kopao po piramidi radi bezvrijedne smrtonosne kutije, ali i kalkulator zna krivo računati, a kamoli ne mi. Vala, nek smo više našli tu zahrđalu Saharu, sve vap nam je. Je spravo dobra, ima da je na pijaci prodam za 4 marke pa da konačno kupim sinu šestar, dijete mi nema s čim trokute crtat. Evo Sahare, Belisan je zaslužio. Ali kletva je i dalje aktualna. Ajme dojka, stisnu me ko robu poslije pranja. Ajme mat moja, umirem. I tako, još jedna je osoba umrla poput novorođenog nepodojenog teleta u periodu hibernacije. Hashtag kro, hashtag kro, hashtag kro. Izgleda da ni hashtag kro mi ne može pomoći da složim ovaj toranj do kraja. Čovječe, srušila mi se kula ko student na završnom ispitu. Ali nema veze, imam ja svoju žutu zahrđalu kutiju. He moj mile, opet si kupio neki kineski shit. Pa di nađeš ovakve gluposti? Pa toga nema ni na Top Shopu. Jole, daj Timra mi kutiju, nemam garanciju za nju. Jule, vrati čovjeku kutiju, nemoj da te nabijem na moču. Pa je li to naš Đole? Glavni smetlar i čistač septičke u našoj školi. Sorry Elito, neću se zezat s tom. Amos, ti sprdaj, ali da vidiš, cure se više pale na nas čistače nego na onog Eduarda iz Twilighta. Baš ste grozni prema Miletu. Odmah ću to staviti na Instagram i to sa 3 ljuta smajlića. Hvala ti Azra, srce si. Nemaš frke. Ovaj post na Instagramu će dobiti više srca nego onaj having dinner with my papa. Aj kad već stavljaš tu sliku, stavi neki hashtag tipa Strong Mile, Mile the Frajer, Mile se izborio za svoju kutiju i to, da ne... Hashtag bullying, hashtag pomaganje Miletu, hashtag poor little Mile, hashtag weak Mile, hashtag helpless little teddy bear, hashtag... Ispadne blame pred svima. Čovječe, od kad su došli ovi maletani u našu školu, točno više ne mogu nositi svoju najdražu pink majicu. Odmah pomisle da sam gej i počnu prijetiti da će me nabiti laktom u vilicu. Bolje da me ne skuže. Hej Mile, vidio sam na Instagramu da te zezaju ona dvojica. Želiš li da ih nabijem laktom u vilicu? Ma ne, rađe ne bi to. A da ih nabijem vilicom u lakat? Ne, stvarno nema potrebe, žurim, moram hitno psu kupiti Dentastix, požvako mi je svo uhu ljepilo, na fiksu se već 3 puta, aj bok. Čovječe, ovaj maletan je lud ko šafran, pa neće valjda prebiti Joleta i Đoleta. Ma ne bi trebao, dobri su ti maletani, studiraju politiku, ne bi oni muhu zgazili. Evo Mile, baš ko što si tražio, iznabijao sam ih laktom u vilicu. I nogom u prsa. Izubijani su gore nego subotom navečer. Šta radiš? Nisam te tražio da to napraviš. Nisi? A nego šta onda? Nisam te niš tražio, jer nisam nikad ni pričao s tobom. Osim ono kad sam ti pokušao dokazati da mi je ona majica roza zbog pranja, a ne zbog toga da sam gej. Mislim, nisam gej, nego majica nije roza zbog toga što ti misliš da jesam, a nisam. Mislim, majica je u stvari crvena i... Mile, nemoj komplicirat, samo mi daj pare. Kako je sad pare? Ovo premlačivanje košta i to po promotivnoj cijeni od 9 kuna i 99 lipa. 10 kuna?
Frajer nije normalan, ne? Da pravi nešto što ga uopće nisam ni tražio i još mi to i naplati. To što se vidi da studira politiku. 10 kuna, Pa za te pare u menzi dobijem 5 ribljih štapića, 3 štricle, musaku, vege, meni, sos od gljiva, 2 pudinga, suhi kolač, restani krompir, 2 multivitamina i zavodnički osmijeh od debele blagajnice. Dobro, malo sam pretjerao. Dobijem zavodnički osmijeh i za manje pare. Vidi kako me krenula ova puzla. Izgleda da ću je još danas složit. Evo ga, još jedan dio ostao. Sad ću ga složit ko svinje u red za kolinje. Samo da... Pa ne mogu vjerovat, ne. Prodali mi ponovnu robu. Glupi Kinezi. Po ovakvim prevareni eBay ne radi. Samo da ne naletim na onog baletana. Bok, Mile, šta ima? Ček, jesi to cijelo vrijeme bio ovdje čekajući da se ja eventualno možda pojavim? Dobro, jel imaš pare ili ne? Okej, sad bi bilo dosta. Vrijeme je da se zaustavi teror vas studenata politike da nas malo građane. Umislili ste da ste Gavrilović pa da nas možete gaziti. Pa neće moći. Vrijeme je da se suočim s vama i izborim za naša... prava. Lijepo si složio govor, Mile. Ali nas je faks naučio kako gaziti takve pravobornike poput tebe. Mile, jesi dobro? Baletan koristi lakat kao oružje. Brini se, Mile, došli smo te osvetit. Tako je. Sad će taj Baletan osjetit naše Mortal Kombat iskustvo. Round 1. Fight! Vidi, bio mi je cijelo vrijeme u ruci. Stani, Baletanu. Ma šta? Vrijeme je za jednu igru. Smrtonosnu igru. Igru u kojoj gubitnik umire poput Gujde u sezoni Božića. Takozvana igra smrti. Zvuči malo opasno. Nada sve. Pazi sad. Ova igra smrti će biti jedna kartaška igra koju sam malo prije izmislio. Pravila su jednostavna. Svatko okreće jednu kartu i ako dobiješ babu pik ili 10 karu, gubiš. Evo ja ću prvi. Baba Pik, izgleda da si izgubio. Da, postoji mogućnost jednog ponavljanja u igri. Evo, tvoj red. Žalim slučaj, kara 10. Izgubio si. Čekaj, iskoristit ću svoje ponavljanje. Samo je jedno ponavljanje, za nas obojicu. Ja sam ga već iskoristio tako da... Ček, pa to nije fair, ne može tako. Ajde, ne budi curica, prihvati poraz ko muško. Hoću svoje ponavljanje. Rekoh, izgubio si. A budući da je ovo igra smrti, umireš. Ali... Umri, smrade! Žnjam. Ej, Mile, šta ima? Kakav ti je to trokut na vratu? To je piramida, Jole. I to ne bilo kakva piramida. Već žuta piramida. Slagao sam je 3 sata, ali isplatilo se. Cure će padat na to ko epileptičari. Šta kažeš, a?